pragat kerohanian. Pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan. Ane paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melacak kebatinan, Pelih agulikan. yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan. Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang. Ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melacak kebatinan, Pelih agulikan. yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan. Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang. Ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya bulanan. orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan. Omsete medik-medikan, warunge kone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang. ia ngorahang ulian ama beregan.
Gede sarang kudu sujati ini nak menjodoh di kehidupannya sana di umur enten ya elingang ye Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab kekinan ngubar pencerahan yang piskoni alih kanda di belanjang kadang lingorahang hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tangkil ngajak mitra otane pragat di swarga swarga medini skala apa swarga samping pak temunya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan meli tulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus meliti ketapian meli dulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan kaden lingorahang hati tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tangkil ngajak mitra otane pragat di swarga swarga medini skala apa swarga samping pak temunya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan meli tulang di penginapan nugen membuang-buangan larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tangkil ngajak mitra otane pragat di swarga swarga medini skala apa swarga samping pak temunya aja selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan meli tulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus meliti ketapian meli dulang ditu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan
panas api di kompore, no rasa panesan, nepuk mantan jatuh nangane. Ya biastun beli subeng ikhlasan, nanging enu ada sisan kenangan. Semangan-mangan tajine mesangi, nu sanget ngapan, tatu ulian kehianatin, megaten hubungan ngajak hati, keputusan di ulian nyakit hati. Sujati lo beli no daman, nanging beli sing lakar ngorang. Yening ilo gwendak balikan, bisa beli singkal ngenyakan. Yesun beli ulehang basangelan tangan, sing nu ada kesempatan. Mangan tajine mesangi, nu sanget ngapan, tatu ulian kehianatin, megaten hubungan ngajak hati, keputusan beri ulian nyakit hati. Sujati lo beli no daman, nanging beli sing lakar ngorang. Yening ilo gwendak balikan, bisa beli singkal ngenyakan. Yesun beli ulehang basangelan tangan, sing nu ada kesempatan. Sujati lo beli nu daman, nanging beli sing lakar ngorang. Yening ilo gwendak balikan, beli singkal ngenyakan. Yesun beli ulehang basangelan tangan, sing nu ada kesempatan. Lo kapahin malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu,
alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan. Kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang unang, camate unang, bupatine undang, gubernur unang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan. Kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Rikala hati tumben ngerasa yang cinta, lega liang di hatine, sebet pahit manis keras sayang, rasa tulus
tresnane pertama. Ngancan lekat sayangi ane rasaya, cara anak mekurenan ulian raga membeda kasta ajen adi takut nyingakin adi macembur. Beli sing menyang kal pegaten tresnane ngetelang ye mata ulian iraga lupada tresna yang widing asik pinunas titiang yen mula tenjodoh titiang icalang saking hati puniki. Yang widing asik pinunas titiang icalang kenangan manise saning ngawinang titiang frustasi. Lekat sayangi ane rasayang, cara anak mekurenan bulian raga membeda kasta ajen adi takut nyingakin adi macembur. Beli sing menyang kal pegaten tresnane ngetelang ye mata ulian iraga lupada tresna yang widing asik pinunas titiang yen mula tenjodoh titiang icalang saking hati puniki. Yang widing asik pinunas titiang icalang kenangan manise saning ngawinang titiang frustasi. Rasa bangga ikenahe megae ke kapal pesiar ngalih sekaya lebihan bandingkan duga sepidan
dadi kuli gegaene serabutan gajih telah anggon maya kontrakan mau bersekaya lebihan ngemasin terus dadi korban kadi anak ngorahang beda ilohe di Bali kudiang beli ngabang yeling luar negeri sinah ilo kalmeli di sisi lewat Skype lah gengorten tanpa sadar adi raga sedang webcaman ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang adi dong kene dogen di deren beli di telpone bibe adi orang sayang nanging uku dan nadi megelut ngajamuan elenan di telpone bibe adi orang rindu nanging sujatine adi macumu ngajamuan elenan kudiang jani adi buen lakar makelin matan beli pedidine nyaksian lewat Skype raga ngorten tanpa sadar adi raga sedang wekeman ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang adi dong kene dogen di deren beli di telpone bibe adi orang sayang nanging uku dan nadi megelut ngajamuan elenan di telpone bibe hati orang rindu nanging sujatine adi macumu ngajamuan elenan kudiang jani adi buen lakar makelin matan beli pedidine nyaksian kala bengong pedidian ngenahang dewe kesing latunangan yen ken kaden rasane negak ngeroman
ngapel malam minggu, ganteng sebangga di calon mantu. Tunangannya paling jengking, bilang sayang, ngajak tunangan timpang. Boyo nyen tiang mes memilih, nanging mula sing ada aneh ngenyake. Sekancan anak lo ne lemes, sing aku subeng lah tunangan. Nguda dadi tiang, rasang cara sing mana duman. Yen tule anak len ada ngelah tunangan, ganti dadua. Ning sulo hentian, sing jelek pesan, sing bocok saja. Kawan tiang ngebani masaing, apa perlu tiang kebiro jodoh, kali aneh-aneh anggon kurangan. Meme bapa subangan tenin, umur tiang yang ngancan wayang. Udah kewan kali tunangan. Udah tiang sing man, aduh man. Boyo nyen tiang mes memilih, nanging mula sing ada aneh ngenyake. Sekancan anak lo ne lemes, sing aku subeng lah tunangan. Nguda dadi tiang, rasang cara sing mana duman. Yen tule anak len ada ngelah tunangan, ganti dadua. Ning sulo hentian, sing jelek pesan, sing bocok saja. Kawan tiang ngebani masaing, apa perlu tiang kebiro jodoh, kali aneh-aneh anggon kurangan. Meme bapa subangan tenin, umur tiang yang ngancan wayang. Udah kewan kali tunangan. Udah tiang sing man, aduh man. Apa perlu tiang kebiro jodoh, kali aneh-aneh anggon kurangan. Meme bapa subangan tenin, umur tiang yang ngancan wayang. Udah kewan kali tunangan. Udah tiang sing man, aduh man. Awai sekonen adi mesakapan, adi ngajakin beli ketemu.
adi siksigan sing idang nampesang pengidih reraman adi ne kejodohan. Mejalan je adi sampun kalahin beli mirip ten adi jodoh raga ketemu buat saling tresnain nanging mirip ten nyidang kal saling gelang. Ampurang beli sing nekain undangan jejehin beli lakar sayan sebet jejehin beli ditu beli lakar ngaleng beli sing sanggup repukin nabi bersanding di pelaminan jejehin beli ditu adi masing ngaleng janji nepi dan netain ucapan nanging adi jadi megatan di relakan adi metilan boyo uyan beli nyerah beli ikhlaskan adi metilan ulian beli sadar jodoh sing adi sayang. Jalan je adi sampun kalahin beli mirip ten ade jodoh raga ketemu buat saling tresnain nanging mirip ten nyidang kal saling gelang. Kurang beli sing nekain undangan jejehin beli lakar sayan sebet jejehin beli ditu beli lakar ngaleng beli sing sanggup repukin nabi bersanding di pelaminan jejehin beli ditu adi masing ngaleng janji nepi dan netain ucapan nanging adi jadi megatan di relakan adi metilan boyo ulian beli nyerah ikhlaskan adi metilan ulian beli sadar jodoh sing adi sayang.
si malu raga ketemu sintayan mula saling nyambatang tresna kita masih nagana dine ditu sintain nuntut tresnan beline sing hitungan kengken ben mani ne penting jani iraga happy tanpa status iraga mademenan nanging subacara anak mekuranan tusing taen ingat teken dosa ni penting ngai kena hilaga bas keliwat ngulurin indria ngubar suarga aneh di sekala angin galah terus menjalan beli janing lah pianaku renang yastun bat lakar nyambatan ampurang beli tengi dan nutugan lewat gendeng puniki belingi deh pele dumogi je adi mirang di radio lewat gendeng puniki beli buen ngide apus je adan beli diingetan adi beli ngarepang adi ngaleh kuranan ne mula seken sayang seken deman seken tresna nampingin sisan hidup adine ngewangun keluarga sane bahagia galah terus menjalan beli janing lah pianaku renang yastun bat lakar nyambatan ampurang beli tengi dan nutugan lewat gendeng puniki belingi deh pele dumogi je adi mirang di radio lewat gendeng puniki beli buen ngide apus je adan beli diingetan adi beli ngarepang adi ngaleh kuranan ne mula seken sayang seken deman seken tresna nampingin sisan hidup adine ngewangun keluarga sane bahagia.
tole uli penampilane. Iloh cara sing kuangan apa, mefoto selfie di mobil Ferrari, nenteng tas branded merek luar negeri, megaya pangkadena sosialita, satuane pragat uno kesugihan. Kuliah nurutin gengsine tinggi, ilo rela cara dagang roti, metanja barang ilo kemumai, makin kulikan tipe jabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting ilo liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati. Demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi, bireh buaya lo liu ngelas setok di sisi, nak wani ne bener bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo sing olah harga diri. Gensine tinggi, ilo rela cara dagang roti, metanja barang ilo kemumai, makin kulikan tipe jabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting ilo liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati. Demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi, bireh buaya lo liu ngelas setok di sisi, nak wani ne bener bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo sing olah harga diri.